ushize nja kugenda narasezeye ndarira abantu bamwe bakaza banseka nariza ariko subwana hari caza kindiza uyu musozi nawo uboneyeho umugisha. Reka twongere dukomere Imana amashi. Icyambe ndashima Imana yuko dushoboye kuba muri amateraniro dusezera Frank. Dukomere Imana amashi kubw'ico kintu yatubereye umugisha muri iki giterane, yabereye umubiri wa Kristo muri rusanga umugisha. Urujiruko rwo mu rusengero Cedric ndamubona hariya na team baragushimiye kandi byaradushimishe kubana nawe, sinongera kubivuga. Yabonye ibyangombwa byo gutravelinga byamugezeho mu masaha 8 mu masaha inafata indege. Murumva kugura tike y'iminota mike isigaye ugahituza ugahitira mu giterane. Munyemere dukomere Imana amashi kubwiwe. Ico ni icambere. Ca kabiri turakwiteguye mu kwezi kwa 8 kandi ni vuba cyane. Ico ntitwagikomera amashi. Ico bisaba kugira ngo bizakunde bizakorwa. Twashobora kuguha impano, kwizera karanyumva karumva impamvu wowe wakwizera mu mikoro ngo avuge gahunda yo uvuga makuru. Ariko reka nsabe Kade atambuka hano shaka niba ari hafi nari namubonye. Niyo materaniro ya nyuma tubanyemo na Frank. Ejo uzamujyane mu mujyi hafi y'urusengero uhere ku kirenge umukorera ikintu ciza, twebwe tuzabikora, tuzabyishura. Uyu turamwemera, uyu shaka turamwemera, azi kureba ibintu, azi kwambika abantu. Hanyuma igitaramo ciza turacari kumwe. Reka tugusengere, reka turambura ibiganza twese. Sizi niba na Petit Frere wari hano nawe naze, ntabwo yaje. Mana nkuru, Mana nziza, Mana yo kwizerwa. Umuhamagaye muri sezo yiwe, umuhamagaye mu mbaraga z'ikirenga, urimo uramukoresha mu gihugu turimo no mu mahanga. Urimo uramukoresha mu mavuta y'urundi rwego y'izindi mbaraga. Niwe wamuhamagaye. Nibyo iki ni igihe ciwe, igihe umuhaye mikrofone, igihe umugabije amahanga. Ijambo ryo riravuga ngo nsaba zakugabira amahanga. Alimo lide sholo mangaladrike pikele mangoro mangaladishe le gross. Uburinzi bw'ijambo, uburinzi bw'amasengesho, uburinzi bw'inshuti nziza, ibihe bikomeye atigeze agira. Kuva none mwami imiryango migari kinguke, twishimiye umurimo yakora, wagure cyane. Ndagushima yuko uri Imana yumva, wumva ibyo twavuze mu mvugo zumvikana, ukumva n'ibyo twavuze mu ndimi no mu masengesho atavugwa. Tugukomeye amashi menshi, tugushima. Sawa. Yeme dukomere gushima amashi menshi. Ushize nja kugenda narasezeye ndarira abantu bamwe bakaza banseka nariza ariko subwana hari caza kindiza uyu musozi nawo uboneyeho umugisha. Amen. Ko murabona ingene ino shati yanje imeze, ko murana ni pantaro, ibi nivyo vyishimo zanje. Nahangaha Imana izinyura kugira ngo ingirire neza. Bampaye amahirwe naje ndahakandagira, ubu naje ndira hakurya. Naza mbabwira ejo ndababwira ngo abanyamerika bampaye ibyangombwa bigoboreye, sinza nicara hasi kandi koko tuzaza. Ko numva kera nabakumbuye kubera ko iri iwacu gusubira kubona public ingana gutya
na shift ziri hariye umuriro waratse bamwe bazasohoka abandi babinjira ukaza usohoka uja gutaramuka ukabona abandi ko barasohoka binjira ese ko mbasize hano ariko kandi abantu babikeneye nabo kuza muzoze nyine muzoze nari mbabwiye ngo ikicuya nazaga nsohoka gutya ngagitegesha moto ngashika imuhira nge numagaye kubera imbeho ariko nyine ubu nyine iyo sinkinyagirwa iyo mbeho yarashize ni Yesu wangiriye neza amen. Nabonye ukuboko kw'Imana kuvangeze hano ndabashimiye ariko tuzagaruka ejo bundi kandi tuzagira ibihe byiza cyane. Rero kubera ko umwanya wagiye mureke dusirimbe harabura ukwezi kwa 4 no kwa 5 no kwa 6 no kwa 7 gusa amezi ngatatu cyangwa 4 tugasubira tukagaruka noneho nzoza kare ngo ku cyumweru igiterane kizotangira kana kazi rimwe twama tugenda kugeza kirangi. Fatira umuntu kwegereye mu kiganza umubwire ijambo ryiza riri ku mutima wawe hanyuma dusirimbira Imana tuze gutanga umwanya. Imana baho mugisha. Bishop ndabashimiye cyane, Alarume ndabashimiye, naje nize nyine ariko sinobasobanurira iyi weekend nagize akazi kenshi niko novyita ariko ndashima Imana ku bwanyu. Alarume True Promises jewe sinza nandika indirimbo ngarimwe kakaza kakangwaho kama nkaririmba ariko nizanyu zintunze zambwira abantu kababwira ngo muzamuhimba babishoboye ni mumara nanje muzimpe nanje nzitamike abakristo. Iyo nibagiwe ya ndirimbo wa Mungu ari ambwira ko nkunda buri munsi ni mwiza kurutsa uko mbivuga amenyera kuri zo nibwira zamutegereza sinzarambirwa ambwira ko nkunda buri munsi ni mwiza kurusha uko mbivuga amenye kuri zo nibwira zamutegereza sinzarambirwa. Nahaye abahungu bamwe n'abakobwa bamwe impano hari ubwo umuntu azandika indirimbo hari indirimbo iba mu buzima bwanje itazivamo iryo jambo zantekereza umuhungu wanditse iyo ndirimbo ukuntu yarishuriwe birangora umuntu wavuze ngo ni umugisha ukomeye kumenya Yesu kirikarije Bwana sifiwe. Iyi ndirimbo ya True Promises yaramfashije Imana yo mwijuru baho umugisha Imana bagirire neza. Arakaririmbo numvishije gihe nazaga mu modoka sinakamenya hanzama akavensi gato kuba nari nakumvishije niba mukazi kumfasha kantu gato ntarakibagirwa ni ya Kristo ivuga ngo sinamenye utubanza ariko ko nasigaye nakavuga ngo haleluya ramye sinarye tima wanjye haleluya haleluya ramye sinarye tima wanjye akabanza kavuga gute kubwineza nimbabaziza haleluya haleluya oh tima simukani nzakomeza kubwineza nimbabaziza haleluya tima wanjye
Wanasifiwe. Nagatekereje ndi kwitekerezaho kuza mu modoka nayo ndi kumwe na Kwizera. Uyu munsi kucumwe n'umugoroba meruka kuryama kuwa kane nijoro. Kuva kuwa kane nijoro kugeza ubu nyine sindasubira guhumiriza. Kandi nta gahunda za famiye nari ndimo, nta zindi gahunda nari ndimo. Ni mu ikanisa nkava harimo nkaja muri ndi nkava ku gatuti kaja ku kandi. Noneho mu kanya numva ndarushe. Ngo numve ndushe ndatekereza bimeze biti. Itekerezaho. Niyo mpamvu nkundira ndirimbo ya Larume. Menyesha inzira y'ubugingo ishurire iby'ubwiza bwawe wezesha amaso bashe kureba ibinezeza byo mw'ijuru. Sinzibagirwa isezerano ibyishimo byuzuye n'amahoro yo mu mutima. Aha ngaha koko nashakaga kuramya kutagira iherezo zabyuzuza mu mitima y'ubwoko bwawe. Munyemere dukomere Imana amashyi menshi cyane. Aha noneho turirimbe Vale muze mufashe. Niba ari abaririmbyi backup bari hano muze mufashe gira turamye Imana. Imana baho umugisha. Baririmbyi bari hano bashoboye kura backup. Dufatikanye turamye Imana. Yes, tuze kubana twese ntago nanjye ndibuze kubatindira ndakoresha umwanya mutoya cyane. Twagiye papa. Mano wamugisha twongere kandi akira amashimwe mwami wanje akube Mana ishimwe irindi rimwe gusa akira indirimbo mwami wanje akira amashimwe shimwe mwami wanjye akube. Hallelujah.
biraza kumvikana nabyumvise keza. Mana ishimwe. Haleluya. Ndimo twarinze ejo ndimo kuwa gatatu cyangwa kuwa gatanu. Bivuga ngo kandi ukwikunda umwana wayo cyane kwikunda dakwiriye. Haleluya. Narumugo nukwima Yesu wabambirwe musaraba muwo. Ayo maraso, oh haleluya, nzi yuko nanje ndimo. Zajya ndirimba urwo rukundo. Uwo yacungujwe c'ayo maraso, si yuko nanjye ndimo. Imana iragukunda. Eda arakijijwe cyangwa ntakijijwe, mubwire ngo Imana iragukunda. Wanasifiwe. Bira pastor yazavuga, je nkunda kuririmba, ndabikunda cyane. Zambwira abantu ngababwira ngo aho kugira ngo unyakire mikrofone wonshisha ukanyisha ukabona kuyifata, usinoyiguha. Nasobanuke indirimbo zibamo ibintu bikomeye byinshi cyane, kandi nabibonye cyane iyi minsi nari maze hano burya. Nabibonye ibintu nari ntarabona mu buzima. Mpamvu mvuze urukundo rw'Imana, hari umuntu wamamagaye arambwira ngo waravuze ngo bwira mugenzi wawe, kandi ibi bintu tuzotuvuga abantu bamwe ntibazumve. Bwira mugenzi wawe ngo Imana iragukunda. Umuntu bari bicaranye baraganira, amubwira ngo Imana iragukunda, ngo ndetse aranabimusobanurira. Avaho ngaho akijijwe yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Nubwo yari Imana yahindutse umuntu, karagumba kugira ngo arucungure. Nubwo yari Imana yahindutse umuntu, karagumba kugira
Yesu yankijije nta rukundo yashenjaguwe ku bwacu agakiza Yesu nubwo yari Imana yahindutse umuntu mugaragu w'imbata gaturimbane kurasa twese ntaririmba nawe ubiririmbe niba uzizera k'impamvu yo kwizera kwa Yesu Hare Ayuda Wenyemera ukazamura ibiganza byawe niyerekanwa Yesu niyerekanwa tume gutyo gusa niyerekanwa Yesu muzamurire piano cyane tuzamure kandi niyerekanwa Yesu Yesu zamubona niyerekanwa Tima sapi parke evo niyerekanwa Yesu niyerekanwa yemera zamure niyerekanwa Yesu niyerekanwa zamubona n'amaso yanje Yesu niyerekanwa nzasa nawe Yobu yaravuze ngo nzamurebesha amaso yanje atarayundi nzamurebesha amaso yanje mubwire umukogere ngo uzabona Yesu niyerekanwa nzasa ubutayu buzashira izi ntambara zizashira uzasa na Yesu Mbonye yaravuze ngo ushimye kw'imiruho yanje yose yanyegereje umusaraba muri byose amahoro wangabiye anyungura ibyiringiro urava kumbabarira sezerano risunika hera kubirenge turi bane zaririmbisha impundu agakiza ke
twatsindishirijwe no kwizera. Abaroma ibice 5 umurongo wa mbere. Dufite amahoro ku Mana. Ubwo twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana. True promises n'abakunda ari muri nanje kubaregera. Ndayikunda yarambashije cyane. Ubwo twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana. Imana we mubwira shira amanga, umwami ni mwiza arukutima. Mubwire gutinya, mubwire ye umwami ni mwiza arukutima. Mubwira shira amanga. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Impamvu nabibye zino nuko nasanze ariyo ritime n'abandi bakorari bari barimo. Nanga kubahindurira ibizo kurya ngo utaza kumererwa nayo. Mbinguni wako